Кантип окуйт? Бул жазабы, може отуруп жазабы же мында кантип окуйт бул эме? Эшиги каякта жеке мунун? Эшиги жок да. Кандай эшиги жок? Туалетте эшик болуш керек да. Чөйөңдөн айдаш керек да, караңыз. Эмне үчүн эшик жок? Ушуларды комиссияна жүрүп карабайсыңар, кабинеттен чыгып отурасыңар, кечке карта ойноп. Пенсионный возрасттагы мектептин директорлорунун баардыгынын тизмеси мага тактап берилди. Себапта эле? Себапта сиздин балдарыңыз окуйт, да? Видите вот. Охо, все старые. Бул хамасы эскиде болот. Информация азыр барлык мектепте почти 80% мектепте парта, шкаф сөз проблема да. Бул мен учительскийби? Мугалимдердин туалети. Эмне үчүн мугалимдерге алып койгон дешигин? Жап-жаңы көйнөк, туфли. Маған қараңыз сізді. Бірінші сіз маған қарашыңыз керек, өзіңізді қарашыңыз керек. Сос блокты, значит, қатырақ қараш керек екен. Айтам, нелігі шықпайлы отыра бересіңер деп. Нелі шықпай отыр? Салтанат қаяқта? Келді? Қара гүлдерді егіп түмелі жаңағындай капельный орошение қылып қойыпсың. Молодец. Таштақ болды. Ерке екесің. Жап-жаңы матрастан. Молодец екен. Молодец екен бұл. Мына жаңа мускул терезетті қызылай тұрған бары бар екен. Қарақшы, молодец екен. Қарақ. Курейден салфетка. Моларға печаткалар мен барама. Пап таза екен, қара. Бүгін асан бола ғой? Маштар. Bir üç tane. Kibirle koç. Sizi koçurup alıp çıkıp keteyin. Bu жерде buzub tattangay kılıp mına saydıkka koşup bereli. Makılsızlar mı? Düşündürüşlerin жүргүзүп lazım. Yok, düşündürün de, erten asfalt tutup kalsın düşündürgüç oldu. Teknika bersin, teknika bersin. Ona teknika der, vermeyesiniz. 3 günden, 4 günden beri teknika aldı. İman kana, belgili teknikalar var. Bölüşküleri teknikalar, belgili. Snosku nereden veriyorsun? Muka köçönün snosu da turat, ha? Ava, şu köçönün snosu turat. Bu Leyli Mektep, ha? Qancha o'quvchimiz bor? Bu yerda 1200. 1200. Assalomu alaykum. Tak. Bu joqlar salomatsizmi? Bu yer qup-quvgina, qarachi, qurg'ab ketdi. Nima uchun ema? Nima uchun bu yer qurg'ab ketdi? Ema, kim? Ya, nima uchun bu yerda suv qo'yib qo'ysinlar? Ya. Саламат Пежеке, қандай жақсы Пежеке, дәстортары жақсы, директорыңыз Пежеке. Жақсы. Деген мол жер Bu yerге чөл болып кетіп тұр ғой. Дарақ екті келе су жоқ. Мына жер сыныс болып суда. Үш жерде жақшынақай қылып тұр емес деген. Деме, Иман. Люк қойып бере. Суды ашып не? Су жоқ Пеже. Damla açık. Suda açık. Damla қиналады да. Kıynalan sudan kıynalat. Damla өзі ем қиналады. Yangi qilyapti deydi. Бар екен Пежеке су. Yok yok. Oturursa. Ana naporu az. Kim? Karolma sen altın kim öyle? Altın kim öyle? Teştir. Can Naçar. Kara. Naçar kara. Nolan akım canı. Naçar. Abdan Naçar kara. Çöl bulup getiptir. Bir de kara vay. Yok ben de ektik. Kurup kaldı da su. 61. yılda kurulgan Temizlik mana o 2008 yılda Çek soydan jabırlagan biletə qarab qoyasınız. Qarayıb usidenə toplangan 2016 zır blokumuz işlemeydi. Bala köp 1600 bala. 1600 bala. Damla. Hadi geçelim ekonomik degan yuzga. Damla okula yaptı. Sizden bana bana. Kabinetlerimiz. Açık. Svet yok. Buraya 5 kabinetler açacağız. Oradan parçalarda koyuyoruz. Ne dediler? Ne dediler? 50 yıl, 60 yıl tutuyoruz. Karaman.
Yok, koyunuz. Ece siz Nacar'a kaçıp doyurunuz. Senin işin ahvalı. Seni saltanatlı koç üçüyümden aydaş gerekti. Karam. Üçüyümden işte verirsinler. Siz de koş aydaş gerekti. Kaçağa çıktınız? Ben de 65 kilo. 65. Benim de yaşlarga. Benim yaşlarga. İştesin. Pensiyonunuz olacağız kaça? 63 mi? Ayağında 63. Ha. Memleketlik hizmetlerimiz. Periyot kılça? Memleketli hizmetkeri 65 deydi. Ayağı 63 negizi şey. Dur. Siz ekranı tutun. Oho, все старье. Bu haması eski de bu. 60 yıllık parkalar. Все старье. Şöyle yaptık. Так, бардық мектеп класстардан шундай бар. Bardağında емес. Bir 10 kabinette onda var. Radyatöller yardımında. Эмне үчүн эме? Ya, Bu yıl maçlar var olmalı öyle bu şey 20 sen kimsin? Bu altı. Hazır şimdi bu yıl hatta alıp geldik. Sonra bu servis Mart'ta. Ama bize kaldı bir tabiri koyduk. Min partalar. Bu sefer 20 bize gelir kaldı. Azır Cumhur'a çıkarız. Öyle radyatöller anlaşmış verген pontalarımız var. En bunlar 63 yıldan beri. кантип отурат? Кантип окушат? Эме, тынчтык. Bu ne akça bölünmüyor bizden? Şimdi namaz akşam bölümüyle bu yıldan başlayıp 20 yıl çıktı. Ana aslında öyle bizim akşam bölümünden cami mektep kurdular. Usulca hareket kaldı. Afarbileyim şimdi cami mektep başkanlığı. Qancha klassda ушундай stollar, partalar? Ya, 15 klas. 15 klass. Ana o halbuki Sovetskiy Sovyetlik partalar aslında var bundan beri. Покажи. Мой шкаф төлөш 60 жылга экен. Bunun da şkaflarda radyatöller kızıp beri var. Alplar ozunki eski şkaf. Мынаусы вообще 60 жылга экен. Ha, 60. yıl. Как это так? Эме ким? Тынчтык. Нурлан Акымжанов. Эмне үчүн карабайсыңар? Ой-ой. Mına canlı şkaflarda koyuyor. Даже самый отдаленный райондарда мындай жок азыр мектептердечи. Канча акча бөлүндү? Буларда мындай пашкольный бөлүнөп акча? Пашкольный бөлүнөбү? Ошону мага эмет бергилечи, допустим, Леле мектебине канча акча бөлүндү? Именно ооба. Ленин мектебine bu yıl жергиликтүү бюджеттен бүгүнгө иштетилгени 1 миллион 880 миллион бар. Основной жана 2 тосмон жасады. Анан республикалык бюджеттен краскасына да берген 326 миң берди. 326. Анан кийин хостовардагынан 33 миң берди. 33 миң? Ya mostu, parkalarga. Bir komplekt kança turat? 4600'den çıkıyor. Bir komplekte. Partadan çıkıyor şimdi. Так. Endi Nurlan Akımcanovич, жазсыз сен, жазып қанша классқа, қанша парта керек екенін жазшы, мақұл ба? Birinci kabinette Жоқ, маған керегі жоқ, ескілерді көрсетіңіз екен, зачем маған жаңа? Бұл жақ, бір жақсы екен. Мынандай видео мына берген проекторлар. Мына шкафтарды енді жаңа. Бұл класс жақсы екен. Осы астасымен бұдан жаңалатамыз. Бұлар бұл шкафтарын жаңа. Бұлар şu 60. yılda bu mekteптің
Söz tarıyor Gacık'ı. Eптеп, ақтап сырдап оқиды екенсің айда. O ahtap sırtap okuyoruz, anam sorularımızın cevabı okuyor. Mınalarını yam onda veririz, onda konuşuruz. Bunlar çekiyoruz, bir sürü istemiyoruz. Müşterileri uzmanlar yapıyor. Kantardı, biz yapıyoruz. Muhalım da şunu salak için. Ortalar sıra kalır. Elektronik üretim başından bu yerge ministersveden geliyor. Gelecek için. O 16 fabrika video proyekt kazanıyor. Muhalım da gidiyor. Oku çıkartıyor. Hem buna sitler zaten kartasını bildirdi. Так, урматтуу жетекчилер, өзүңөрдүн эме талмак боюнча карай берлек каждый, сразу жазып алгыла. Мен силерди тойго чакырган жокмун. Же көрүп силерди сагынып чакырган жокмун. Ар бир жетекчи, допустим, Свет, сен өзүң тармагын кара, эме сен өзүң тармакты карап, сразу өзүңөр жазып алсаңар, мен эртең сурайм. Жадан бергени келдик да биз. Бу жерде сплетни айтып, ушак айткан келген жокпуз. Ар бир өзүңөрдүн тармактарын карагыла. Эме ким? Горсвет, сен өзүң кара. Канча мугалим бар? 62. Bu ne? Haftaların üstünü canavar aldı. Aslı oldu. Tamam. Fizike tabii. Ремонттон өткөрүпсүз. Yok, remontlardan demirlerde ağlaylar asrap. Bunlar ne? Dostlar da eski. Doskaların eski. Бир доска канча турат, эме ким? 5 milyon oldu. Biz hazır instalasyon bir hazır bir bazı bundan hazır min sonunda bir otar. Sendirgeç. Doskası kalmaz. Ja. Ha, doskalı var. 5 milyon 10 milyon. 5 milyon 10 milyon şeyler bir otar. Bu doskalar ne projeler? Hani mil çekiyor sarı. Жақсы çok. Bizge mana kadar doska koyuyorsa çalışıyor. Bu endi 60. yılda geliyor. Парталарчы. Haftalarda 4600. Bunlar ama aslında o Aslında şu mindi verdik restorasyonu. Eskilerin onday olmasına kaça bir Бетин. Yetin dedi. Valla doskalar bu çalışıyor buna. Bilgi oluyor. Bu yapmış akademik bana tek. Ona da kişinin kabinetinde okuyor. Bak onu kuduruyor. Okuyuyor. Bak bak da Калаш жакшы экен, ремонт болупту. Краска жақсы берілді, качествосындағы жақсы берілді. Өткелдері бұл математикалық емес. Бұның дағы мынаудан беретін алып Тоже старые, да? Да, старый, бережем и используем. Söz tarıyor da. Tıştır. Şunda eski ürün. Ya. Sen Temur kança yıldan beri işteysin? Ben bunu 2016'dan beri. 2016'da. Transformация hazır bарлық мектепте, почти 80% мектепте парта шкаф сөз проблемада. Себебі бұға шейін мен білгенден 2 миллион, кейін 4 миллион, кейін 10 миллионға шығарып, бұйыл ана уже 20 миллионға шығарып жақшынан беріп тақтақсаңызшы. Аға шейін 10 миллион беретілі алып, астынан келе жаңа құрылғанға кетіп қалады деп, бұлар құралбай қалып кетті. Kaske orada Biz canlı eкен. Bölüm. шкафтардан ямаштар берді. По мере возможности. Очень все.
Общий саналичи қанша ойын болады екен. Қаржақ кеткен столдар қойшы. Ой, bu қанша ойын? Çıkarma yeri desek, Muharrem'deki bu patlalar canım, sınmaydı da. Değil mi? Tınçtı. Вообще uyattı mı? Kardeş. Bu siz Eceke, siz mi tenkiniz ki bunlara? Ben bıraktım, ben şunu yapıp okuyacağım. Ben bıraktım, değil mi? Hasta şeker anlattım. Kanto okuyten böyle tınçtı. Hazır, onlar. Ha, değil mi? Ağay gelin, karakman yok. Kanto okuyten böyle ben düşünmüyorum da. Kanto okuyt. Bu cazavı, hoca oturup cazavı bunda kanto okuyt bu değil mi? Temir. Senin özün baldarın Cambridge'de okusa gerek. Tınçtı. Senin baldarın Cambridge'de okusa gerek. Buradan anlatmayacağım. Sizin baldarınız Eme'de okusa gerek Cenab-ı. Türeski mektep. Sebat'ta öyle. Sebat'ta sizin baldarınız okuyor da. Видите вот. Sizdeki o bir şey Lomonos'ta Eme'de okusa gerek Temir ha? Sen daha önce gelip karavaysın da zaman. Kana karagan, şu karagan. Hazır cana mingdi verip şulardı. Eme, map. Moda biraz karab koyup sen. Şularda karab mağa telaş edip durbaysın da. Valla срочно almastırsınız gerek. Прям срочно. Так, bizde. Hatta beynimiz cansı. Tamam mı? Bu kaçıncı klas okudu Eceke bu Bu yerde? yerde başlangıç klasları oldu. Başlangıç klası şunu görse uyat da. Birinci klastaki eli alıp şu partala otursa uyat da. Böyle kant cazat, beni adını ne могу понять. Kant bir cazat mı? Solun bu at beti de tegizemesi ki. Kant cazat mı? Ne mi? Kant bunu cazat. Ben düşünmeydim. Karab büt. Kant tetrattı koyuyor. Kant cazat. Ya. Karab şu kant cazat. Ben düşünmeydim da hiç birini ben düşünmeydim. Kant otur cazat. Yoktan şularda almıştır koyuyor bilenler. Kim? Hemen tınçtık. Sen benim cam geldin. Sen şu özel hakim yani. Şu yetekçiye şeyin iştegenlerin barın çok batarış gerek da. Garının barın çok batarış gerek kara. Ne olmuyor? Vada yok mu? Vada yok. Suyu alıp koyuyoruz. Namazı güzel yapıyoruz. Oho, ne olmuyor Eceke? Gelin ne diyoruz? Şimdi patlar, en eski bir koyduk. Snos bulur. Ya. Garanon patlarını Snos boyunca. Eski bu 60. yılda kullanılıyor. Onun için ruhsat 5 feet var. Ha, ruhsat 5 feet. MTS'de Palnamoçan'ı alıp koydu bizden de iş fakat. Ben hatta alıp vardım MTS'de. Ya. Alıp koyduk. Endi Kirgiz Gipra seysmologiyada. Bu kolyemiz nereye koyuyoruz? Sana tuvalet gösterdim. Buna musular cardan bermeysin herhalde imam. İmam. Kazalık ayakta diyor Cıldır Bey. İmam. Gel. Eşiği ayakta mı? Eşik. Sırttanız. Sveti. Eşiği ayakta çekem mi? Qanday eşik yok? Tuvalet eşik boş gerek. Ben 2003 yılda kurulgan eşik. Yo 2003 yıl bu qanday eme? Ama çok koyamam. Eme kim? Tinchlik eşik qana, temir eşiği qana. Nurdan akımcak eşiği qana qanday bu? Je svet yok. Svet çalıyor. Kirsen bu kademe, taşta kirsen, temir sen gir. Sen gir, map sen gir.
Kara, kanı bu. Je sveti yok, je yeşili yok. Kanday olur bu? Kara. Bunlarga seyitlerdi, mantikalar alıp bergen. Ormanda Tak, iman. Tak, gor svet kana. Ma svet oңдоп бер. Светин оңдоп бер. Так. Ешигин срочно коюш керек. Мынча кандай эшик болбосо болбойт да туалетте. Акча бар буга? Давно стало. Açıp koyun bari. Жазым. Так. Кыздардын туалети кана. Кыздардын туалети кана. Kızın koyup atın. Kыздардын туалетин де эшигин алып койбойсузбу, жеке? Бул эмне учительскийби? Мугалимдердин туалети. А эмне үчүн мугалимдердикине алып койгон да эшигин? Buraya koyup koysun. А эмне үчүн? Koyalım koy. Темир, кара, эмне үчүн эшик жок? Ушуларды комиссияна жүрүп карабайсыңар, кабинеттен чыгып отурасыңар, кечке карта ойноп. Гараны болбой калыптыр, иштебей калыптыр, значит, да, гараны совсем. Молча. İşte bir. Бул жерде да эшик жок. Свети да жок экен. Карачы. Yerden buraya bastılar koyuyorlar. Так, жардам бергиле. Ким? Зор свет. Бүгүн свет жардам бергиле. Бияка өмүрү свет келген эмес экен, кара. Эме ким траустар пустой турат. Кара. Траус пустой турат, тартып макулбу? Соолуп калат. Ооба. Ооба. Эки эшик коюп бергиле. Так, биз ошондо кийинки суббота келебиз бул жака, кийинки. Sen жазып жана протокол тапшырмаңар бар, мага столдун үстүнө таштап койсоң. Могу эмне өзүңүз здание? Дополнительные здания. Үстүн кара уже учуп кетейин деп коюптур түнүкелеричи. Бир sıra оңдоп коюш керек экен. Мухаммед, карат, аз бир шамал болсо эч нерсе калбайт. Kışlık az eşit kullandık şunu oldu. Şu жактан кирип чыгабы? Бул Uzaktan negizgi oğulların yolları var. Bunlar paşanın topunu koyup koymuş. Kaçaşmayın. Могу гараж кимдики? Bunlardaki, bu cerri ışınlardaki. Mesela mutlaka 1 santimetrede yer ketken емес. Так, эме Мухаммед, бүгүн срочно айткан түшүнүңбү, могуларды алып туруп забой эмесин. Пескоблок менен урсун, гараждын эшигинин алтына жаап койсун өз жагына, түшүнүңбү? Могу эшигин алып туруп эмесин. Ордуна пескоблок менен эмесин. Түшүнүңбү? Мына навесинде алып койсун. Асым, ушкол жака вообще не имеет права. Бияк келген түшүнүңбү? Азамат кандай? Ушу территорияларды сразу бир сыра карап койсоңор. Азыр по пути сразу карап, эме ким? Сизге балдардын орун басарым сразу карап кирип кеткен эмеспи биздин территорияга? Burun kirip ketken eri, 4-5 arkadaşlar. Alayını çıkardı. Anın ayından beni işten alıp koydu 8 ay. Монда канте өзөмү? Ким? МЧС. МЧС. Киргиз Гипра. Мону канте өзөмү? Мону алып коюш керек да мусордама бардырчы. Ушун үчүн ушул мусорду алып койсуң, ушунча эме бюрократиябы? Bizge Бул кереги жок, зданияны алып набуд ачып койсун жакшы эмеспи? МСК тапшырма беришкен. Жеке бир аз сүйлөп туруңуз, пожалуйста. Мону айтам. Ушу бир мусорду алып койсуң, ушунча бюрократиябы? Демек боюш, кандай кылсак болот? Алыш керек, лучше алып койсо территория кичине чоңоёт. Я. Жок, мыйзам чегинде булса болобу, оңой? Я. ayrılıp olmalıken geçelim yani. Son negizinde hazır.
Men комиссарчылыгына жазып беребиз, да, жаңы курулуш комиссиясы. Так, эме улан, оборона. Көзөмөлгө алыңызчы сиз. Макулбу МЧС менен биргеликте ОМС менен Замирек баш мезгилде алып коюлма, мусор экен да бул жер. Алып коюлу, территория кеңейет, балдар кенен ойнойт, басат. Монун иши бардак болсо керек элек, Yok yok açılma açılıyor. Suyak demişin juvadыңар эжеке. Чаң го. Я, жувадыңар, чаң. O жагындачы. Yaptan kriz olurlar. Вроде старый экен, а? Bağlı. Ha, parmalar. Да. Ништа экен дежик, а? Ya. Bu yerin ne için bardak? Bunu biz bunu bitti kırılmayan. Kosmomuz şu kaldı. Aha. Stron materyal. Taşları ne için bardak? Bunu eski devolumuzdan askeri aldık. Buna yerge vurarız biz. Hiç bardak. Kosma kılarız. Ya. Demir, ne için bardak mozer? Ya. Yok bir tozalaş kerak emas. Bizga to'sma qilish kerak. Narxi mahalla borda o yoqda. Ошону тазалап Uni endi hozir ustalar bo'shashgan. Elige sasıp ketdi o bu yak. Emin. Taştadı. Sas o'tadi deyim. Qara. Bu yer samostrой bilan qurilgan stolovoy. Ana avariya yer. Надо дешевка, қағаз. Дешевый қағаз. Қара, ана. Мына 300 сом тұрады, мына 400 сом тұрады. Шын жақшыны қайнап келіп, осыны қой, қара, қара. Қара. Ова, мола бардығы че, неме, иман, қанат. Мен келді, водоканал. Так, молардың бардығы че, қара. Мына жет шығып жатыр, көрдің бе? Мына канализацияның жеті, мына отстойник че, мондай болуш керек, қара. Мондай қылып тұрып, мондай қылып қойыш керек, мына көрдің бе? Мына су тұрыш керек та. Көрдің бе? Мына мондай қылып тұрып, мына мондай тұрыш керек. Монды байлап қойса мына. Болды, еми су шықпайды. Мейді постоянно су тұрады дағы, канализацияның жеті шықпайды. Азы шығып отқан барды канализацияның жеті. Охо, бұл Қанты тамақ бересің, жеге полный санитария. Только булочка. Шашки тамак, булочка. Бұл кімдікі, сіздікі жеке? Жоқ, мектеп. Жоқ, нампандар бар екен. Ya, nam var ekan içinde. Ya taş, bu nazağı kadar dolu. Ha, mektepte nazar. Can az çıkan yeri, körgen yeri. Plitalardan eski. Oğlanın bari canılat öyle, iman. Kana emeğini açsan, gezmiyor mu? Ya. Kendine alap şundan alıyor işte. Oğlan bu yaşta kalkıp süsledi koyup emet böyle makulu. Onda ola.
Озан акча, карап суурда кургап кетти. Полностью. Su problemi var. Ha. Su problemi var. Koyup koysak şimdi bunu. Так, мына көчө мектептин территориясына кирип кеткен үйлөр жок бежеке? Жок, жок. Я. Бир карап коелу. Мына мектептин акыбалы көрдүңүзбү? Мына жерде оңдош керек, карачы. Карама анын акыбалды. Sen ömürü kelbesen gerek olacak ha? Temel, Koça. sen ömürü kelbesen gerek ha? Ömürü birinci ol, bir gün gelsen gerek olacak ha? Ya, Monkaraç, akvaldı. Bu halige yerde de aşağı toplap koydum. Zabor koyalım. Sen işte, karışma, ömürü sen kelbesen gerek. Birinci ol geldin mi? Çok bu mektepte köp gelir mi? Sen işte işte. Köp geldik. Yok, kara aytpaysın aramda, onu doğuladı, aksaçıratı böyle veriyorsun, uyat diye bunu. Mektep bilim uyası deymiz dağı, şu yerde kança degen состоятельный adamlar var. Ошол баардык балдар ошол жерде окуйт. Ошолордун сурансаңар деле кылып берет да. Мамлекет, мэрия деп эле карап отура бербейчи. Бул элиме эч нерсе, эч бир 20 миң сом акча кетет. Мына карасаң. Аха, соцблокты значит катуураак караш керек экен. Айтам, эмнеле чыкпай эле отура бересиңер деп. Эмнеле чыкпай отур? Салтанат каякта? Келдиби? Ertemine geliş gerek. Onu oңдоп койсо болду экен, кара. Onu oңдоп койсо болду экен, кара. Bu yerде сиздерде эжеке мындай Zapoz bu. колон берген мугалимдер жокпу? Завхозда, сиз завхозбу? Карай, муну жөн оңдоп койсоңуз болот да, сизчи. Караң, өзүңүз болсо кычырайсыз. Костюмдарды кийипсиз. Жап-жаң көйнөк, туфли. Муну караңыз сизди. Биринчи сиз муну карашыңыз керек, анан өзүңүздү карашыңыз керек. Так, бизде мектептин состояниясы Нуржан Акимжанович, тройка с минусом. Тройка с минусом. Так, бул бир. Экинчи, сизге тапшырма, тышсыз сизге тапшырма. Бизде Ош шаары боюнча канча мектеп бар? 70 мамлекеттик, 52 частный. 70 мамлекеттик, 52. 122 ошондо вообще. Ошол мектептердин бардыгын мага пенсионный возрасттагы мектептин директорлорунун бардыгынын тизмесин мага тактап бергиле. Жарайт, так. Тактап бергиле. Анткени пенсионный возрасттагы эжеке агайларыбыз дем алыш керек. Жаштарга бериш керек. Мен, допустим, эжекени абдан урматтайм, сыйлайм. Эжеке өмүр бою өмүрүн жаштыгы мектепке берди. Ушул жерде эжеке өзү окуп, ушул канча деген балдарды өстүрүп тарбиялады. Анын үчүн эжекеге низкий поклон. Но ар нерсенин убактысы бар да. Ар нерсенин убактысы, темирдин деле убактысы бар. Человеческий ресурс деген бар, ошон үчүн пенсионный возраст деген бар. Эжекеге, допустим, 65 жашта экен, эжеке дем алыш керек. Мен, допустим, эч нерсе каршылыгым жок эжеке. Она хорошая, грамотная, образованная, чуткий руководитель. Но жаштарга бериш керек, жаштар иштеш керек. Эжекеге ушул жерден бир 4-5 саат берип койсоңор, келип кетип, сонун болуп, жасанып, татнагай болуп, кийинип алып, өзүн болгон навыкаларын айтып, балдарым мондай кыла, кыздарым мондай кыла деп айтып коюш керек. Эми мугалимдер булар у них ушундай мектепти көрбөсө тура албайт. У них болезнь. Булар өмүр бою жаштыгын бир өмүр ошого карнайт да. Эжекелерге сонун кылып, пенсионный возрасттарга 3-4 саат берип койсо, келип иштеп, сонун болуп, билген билимин, билген опыт тажрыйбасын айтып бериш керек. Түшүндүңүзбү? Бүгүн мага жок, бүгүн эмес, понедельник. Понедельник тизмесин бересиңер. Макулбу? Так, азыр бул жерде туалетте жумуштар бар экен. Так, эме горсвет.
Trası var ekan ko'rdingmi? Montajını qilib bergila. Tak, iki eshikni siz qo'yasizmi? İki eshikni siz qo'yasiz. Qancha klassda temir, qancha klassda nima yo'q bo'lib qoldi? 16 klas. Qancha klassda stol yo'q bo'ldi? 15 klasda. Buni taqtaysinglar. O'sha jalp summasini yozinglar. Jalp summasini yozinglar. Stolda bundan boshqa maktabda da shundaydi. To'g'ri. Общий mesafat optim eseplayincha qanchani olsa bo'ladi ekan. Men yordam berayim. Ma'qulmi? Kerak. Tak, snos bo'yicha nima Ulan Mirza, siz snos bo'yicha siz MCS qayerda yuradi? MCS siz UMS kim? Zaynapach cho'g'u birlikda qarag'iladi. Tetin zayn olib qo'yish kerak. Ma'qulmi? Kerak. Все, давайте anda. Qaysi ejeki igilik qana biz ejeklarimiz bormi? Bir siz ejekada kim bor? Keling. Ben ne oldu? Siz ağaysiz, Физкультура. İtalyan değil mi? Nama Cemil oldu. Siz qaysidan savob berasiz ekan? Ben geografyadan beri. Geografiyadan savob. Siz chag'ay. Fizkultura. Siz chag'ay. Завхоз. Siz nol ekan ishingiz. Вообще ishlaydi ekansiz. Вообще nol, круглый nol ekan. Qancha yil bo'ldi завхоz boshlaganingizga? 15 yıl. Oo, sizde davno snos qilish kerak. Вы парни уже ejeka siz qaysidan savob berasiz? Начальник класс. Начальник класс. Siz ejeka. Техничка. Ha. Техничка. Texnik. Молодцы. Men sizlar davridan hurmatdayman. Sizlar молодцы. Mana iyilik qalayım. Давайте endi yaxshi aka. O'maysiz qana? Ayaldamani ko'rib qo'yinglar. Yo'q, kerakchi? Gerek. Aravan rayon gidecek. Ama mektepte düşünmen alıp koşuyor. Mektep düşen. Ava. Vardır mı mektepte içinde? Yo'q, anda mektepga Görgünçüler mektepte tuvaletine giriyor. To'g'ri. Alakap skvozный проходной двор болып Kaç қалды. Мен жерде? істемесем de arkada. Şu ko'rilandi. Bir yakta çıksak bu. Qana stanovka? Mo'nichi. Dema, kim? Zamalak Bashevich. Mo'ni aytish kerak-da. Mana maktabda ertaga 1-sentabr qayta shu yerdan olib qo'y debchi. Aytchi, ma'qulmi? Mana bolalar kelganda kishini bunday bunday shart tuzib beradi. Qara. Mollar tegizlab turib. Shunda men trotuar birinchi shu jag'idan bosib bersin-chi, ma'qulmi? Ostanovkani boshqa yerga qo'yamiz, ma'qulmi? Bu yerga qo'yib qo'ying. Eshikka to'g'ri aytuvdi. Bu yerda постоянно mусор, gras, silakat irg'itadi. To'lka kirishadi. Şuna varotasına girip çıbalsıktı. Ava. Nemetbeklar. Bu yoqqa qo'yib qo'yinglar. Mestasini topqiladagi, nima? Arxitektura. Siz siz qarab sunish belgilarda maktabning oldida qo'yib qo'yinglar. Eshikka to'g'ri aytuvdi. Bu yoqdan büyük kirishadi. To'lka kirishadi, mусор tashlashadi. Полный кучаның мусоры мектеп территориясында болады. Qaraqlardagi ыңғайлы жерге qo'yinglar, ma'qulmi? Ma'qul eshikka yaxshi turingizlar. Mo'n konteynerni oldirdilar, mo'nda bushni oldirdilar, ko'rdingmi? Onda qarmashib turdilar. Ko'rdingmi? Ya, avtomobildan. Bunday keladi tag'i. Gelgen yakın bulut. Kelgan bazadan Aldıramiz. Sponsor topsinlar. Gullar egilib son bo'lib qolibdi. Ha. Qaptada turibdi. Qara gullarni egib tinmeli janag'inday kapillar ashuna qilib qo'yibsiz. Молодец. Tashlab qoldi. Erkak ekesin. Qara buni shu yo'l bo'yidan turadi. Qara buni zamir o'tganda aytgan mana. Qara büyüt buni qara buni. Bunlarni aytdim, onu aytdim, ularni aytdim. Qara mana musurda. Bular musullarni qara. Demak, tozalik. Qara mana musullarni qara. Bularni qara. Shuni bir oy bo'ldi aytgan. Mana shu buni qara. Buna qara. Pritom buni qarachi. Qara, buni aytgani bir oy bo'ldi, men. Zamir dedim, Ajaka dedim, Yusupov dedim. Zamirdek başta zamir dedim. Qachon olib qo'ychi? Akşam berayim. Qancha aqcha berishim kerak sana? Hazırlaqlar olib. Molla tinikilarda to'sib olibdi, uyqulib. Molla buta aldib top-toza qilish kerak bo'lsin, tushundingmi? Jassang, ama jassang.
Muğan kara. Tazalık. Kara. Tak bu yer kimnin yeri mi? Umayız. Ya. Cekemenç Sadık'ın yeri. Tak. Eme Adalet. Kadastr. Kim kadastr katılacak? Ma takta berçe. Takta ber. Umayız takta bergileçe. Sotu oldu o. Ya. Çok mu çıktı hukukları değil. Şu anda soğuşuna kelip tazalap, soğuşuna kelip tazalap, emesin zaborunu vurup mektepke, sadike koş gerek bu yerdiçe. Sadikten emez yetişmeydi. Mana ki karaç. Mana. Bak bir şey karalba etkende bu jör, ya. Emedençi, birinci, ikinci stansıdan utkanbız bu. Uta kalsa bizge çeşim çıkarttık ende. Şu bu oldu, anda Zemelek payışır. Özüme Zemelek'te yazı olça. Moğolada kişinin aracak koşuğundan ki bir sefer teknikalarda emet dağı kelip tazalap ketkediler. Sen mağa essettir, makul bu, essettiğin ele. Essetip, mojerde kanday kılağı desem, taptaza kılıp tazalap, tegiret emetini kuyup, betondu kuyup tosup, Saadet'in periodkasını alıp Saadet'e koş veriyoruz. Makul bu? Selamun aleyküm. Kanday, yaxşı mı? Bu yer polностью ремонт oldu da. Canınız oynasın, eskiz oynasın, kafayı okuduk. Az usta var işte. Karaç, ballarım evi batış bayattır. Kança, kana zavıyor düşüyorsa hemen. Böyle şey yok öyle. Kança? Yıkılda biraz azrak. 300 kaça gelse. Neyiz 650. Sizin sonuçunuz ne? Kapırmak paketiyle mi? Ава. Ова. Значит, акыл, мо заборду срочно алып, мына заборду срочно алып туруп, наркы жана көрдүк го, ошону тегерек тосуп бергиле. Ооба, конечно, ждап коюш керек. Садиктин я. Жок, бул эски экен. Карачы уже старый, бул жакшыдан кайкалып кооздоп коюш керек, уят. Түшүндүңөрбү? Эмне үчүн заведующий чакырбадыңар? Kapısına girelim de. Чакыр. Çakın dedi. Так, мына жанагы жер туурабы? Моунда карагыла, эме акыл. Моунда карагыла. Түшүндүңүзбү? Эме архитектор. Моуну карагыла, макулбу? Могу дагы биздин территория, Садиктин территориясы экен. Могу дагы Садиктин территориясы экен. Түшүндүңүзбү? Эме ким? Кадастр. Могу карап бериңиздер, түшүндүңүзбү? Карап бериңиздер. Тей бушка чейин Садиктин территориясы болгон экен. Ya. Özüne zaboru nerede Ya. Nazdaniyada avariyen turat ekan. Bizdeki mi? Yok. Bunlar. Jitilde biraz azdan turuyor. He. Degende bulak kişi gibi ilk de mizam salgın diyor. He. Yani hazır bulak isteyen karşısı balığı yok çayın Bu cekemen çıktı. Жекеме строительный компания сатпай койгон убагындачы. Сатпай коюп, Mınday da düşündürüp vereyim. Ha bir yerde ayalda yaşaydı bilem. Ova bilem. Telegen o 4 ayal yaşaydı. Ova. O 4 ayal yaşa. Sen narcak balkondan çıkıp tuvatkan uyku konmuş. Ha o. Полный бардак, да? Вот. Bu bizim жерикинде. Самый образцовый садик koçu bu. Şunu iyilep жүрүп киргиздик да. Iyilep жүрүп. Kança çırpmadık yine geçi. Kança çırpıp. Ek şok atacağız. İşte o kayası oylan. Allah.
Bu kuchnia ekan, a? Jan aka buni. Ko'rdingmi buni? Bu тоже дешевка, ko'rdingmi ema? Kim? Ema, temir. Ko'rdingmi? Buni qara. Bular жаңылап бересіз, бұл жаңы құрылған ойдан деп. Дешевка деймін, қара. Сен азыр қайтып үшін азарынап келесің да. Жоқ, сапатына бүгін көріп отырмыз. Маған дейді де, маған аты? Раковина, комнатка. Жоқ, кухонный раковина, а? Жоқ, başka, аты başka bunlar. Кухонный раковина деп қойшы қара бұны. Мынауы добротный екен, көрдің мына? Қара? Да. Бұл добротный екен, бұл дешевка. Бәрі рекламный бар. Ауа. Так. Туалет екен, а? Порядок екен. Жақсы. Туалеттің бумагалар бар, хлорка бар екен. Умывальникте еме бар екен. Бұл жерде че? Su var ekan. Buna da dешевка ekan, qarachi. Yaxshi. Молодцы. Başlayalım da. Так. Uch sentede o'chirdilar. Молодцы. Songi sat ekan. Порядок ekan, qarachi. Заведующий кем? Вот видишь, он грамотно, образованный, чистоплотный, көрдің ба? Көрініп тұрады. Korktuğun üstüne de жақсы olur. Қара, везде порядок. Тап-таза қара. Мына қарашы. Мынаке. Барын қойып қойып тұр, салфетки, мынаке. Туалеттің бумага, капля, жидкое мыло, салфетка. Даже влажный салфеткалар екен, қарашы. Сулар бар, жергілікті бюджеттен бөлініп жатыр. Молодец екен. Вот ушуға нежекелерді поддержка қылыш керек та. Видишь? Ательелерден bir tane yatırımlık kalanlar. Очень свет. Очень свет. Свет canlı. Gimnastik. Spor. Gimnastik. Önemli. Bunu yaptan enerjikler çıkıyor. Ne elime. Gimnastik alalım. Remontun aynı. Suda kakiliz gel. Hocalar bazı tutkuyla bir akıtazlı var. Sol yaptı. Жап-жаң матрастар. Молодец екен. Молодец екен бұл. Ким заведующий болса дағы, молодец екен. Фотозона. Мадан киімдер. Музыка. Подвалды шашкы. Қазір кейбір подвалға кірсең, сырость. Да, музыкальный екен, танцевальный екен. Танцевальный екен. Енді қарап танцевать етшекті ме? Өзім көрлегіме көп болды. Жақшына қайлы ол екен ме? Гульмира. Сильно, молодец. Видишь, чистоплотно, грамотно, образованный.
Bunu burçta son kılıp koyuptu. Terbiye, tazim, tutkası, terbiye, bilim uyası. Ot gördünüz mü? Montu jaz kerek sözlerdi çö. Sizin Garonova girse bunday sözler yok ha? Biz babadan o dönemlerinde babamız. Terbiye, tazim tutkası deydi. Talim tutkası. Terbiye, bilim uyası. En doğru. En doğru. Молодец. Таза. Короче, bir жерде пылинка жоқ. Ya. Деме. Долада кім жашы? Bir жерде пылинка жоқ. Азамат екен, еже азамат екен. Короче, bir жерде bir туалетная бумага, жидкое мыло, инемово, чистящий порошок, унитаз жуғаны, мово, пол жуйтуған екен. Мына жана мускул терезетте қызыл айтылған бары бар екен. Қарачы, молодец екен. Терезетте салфетка. Олар печаткалар менен барама. Таза екен, қара. Не к чему прибираться, да? Ну, гарно. Вон гара. Немені қара. Ажеке. Вон қара. Қолды жуын алгоритм деп тұрады. Қара. Ежекені үші көтеріш керек екен. Ежекені көтеріш керек екен. Молодец Ежеке. Ежекеге барлық садиктердің жетекшілерін алып келіп бір көріп кетіп деш керек. Başka sahiplerimiz. Не к чему придираться, да? Придираться değilmesin tapmayı tam hiç. Gül gördü ha. Şuradan aslan bula mı? İşte. Bir üç tane. Yok, hayır, kibirle koy. Только белый зависть. Только белый зависть. Слов нет. Ни к чему придираться. Придираться değilmesin yok. Bir pılınka tapmayı. Мықты социалдық мекеннен аласыз Ежекесі. Рейті сошымен аяқтады. Ленин атындағы мектеп менен Айденек сайдан көріп шықты. Ленин мектебі бойынша Горонова аяқта тұрады. Горонова Темір аяқта тұрады. Так, Ленин мектебі бойынша жаңағы айтылған тапсырмаларды бір апта жетеміздерге? Жетеді. Bir hafta жетеді. Айырда жаңағы туалеттің светтің монтажын көрсе жасап береді. Екінші жаңағы заборды өзіңіз жасайсыңар, туалеттің есігін өзіңіз қойырсыңар. Жаңағы емені ескі музей бойынша Ulan Mırza siz, Altınbek siz, Umveş çok işlep, жаңағы сноскоды тап, жазап берді. Оқшылы патрол бойынша жаздыңыз, бана азыр айланамыз, бана емі бойынша көбірек заказ қылып қоя келе, олар алып келіп кіріп қоя береміз, патролар бойынша. И остановка бойынша сізге тапсырма берілді. Но Ленин мектеп бойынша емекен eskilik жетіп қалдық мектепте ше. Eskilik жетіп қалдық. И мен сізге тапсырма бердім. Возрастағы директорлердің барлығын телефонын беззвучно қойылады. Возрастағы директор аға ежекелердің барын тізбесін берді. Мен ешқандай қарсылығым жоқ аларға. Но возраст келді, өткір пресс кетті жастарға. Шенеский ресурс деген бар, чарчады. Ушундай эле иштейм десе, 4 саат, 5 саат берип, келип, дем алып,
Оңой сұрақтарға беріп қойсыңар. Былай ерте тұрады. Бірінші сұрақтан берсеңер болады. Өздерімен мақұлдасып мақұл. Но ни в коем случае емеді қызматтан алғаннан кейін болды все деп еметпегілі айдап алады. Мақұл өзі. Енді бұлар өмір бойы жаштығын берді, нервін берді, бүт өмірін осы мектепке арнашты. О садик, Айденек садик бойынша вообще сөз жоқ. Ушунчалық таза екен, ушунчалық образцовый, бір пылинка таппай қойдым. Бір придраться етейін десем таппай қойдым. Хотя никого нету, не готовили сами. Тап таза, туалеты таза, кухнялары таза, жатақханалары таза, оқуы таза, тап таза екен. Вот шундай жекелерді көтеріш керек. Шундай жекелерге поддержка қылышымыз керек. Қана бардық жер садикке келсең ұшында порядок болса. Кеше садикке көрдіңіз бі? Ол қанша талант, қанша унитаз алмаштырып отырсың? 15 унитаздан бір екі өштейді екен, 15 унитаздан ток екі өштейді екен. Бардығы жана ішінде поплавка сынып қалдықтыр. Бардығы жанағы емелер бардығы шатайық сәтіп тұрады, жанағы. Почутту. Крандар, бүт барлығын жанағында қамытпенен қатырып, ережікпенен қатырып, орнына қойып қойған. Астынан шығып тұрып бәрі. Қатырдыңар да? Астынан шығып тұрып, ракайнаның өзінен шығып қой? Ноушады қатырғылар. Ракайнаның өзінен. Так, еме бойынша, ремонты бойынша, тоже мәтөз. Ақша бөлінгі, уже ремонт жүріп алып тұр, құда қалса, ашылғанда өз келі очағыз. Бұл сос объект, жаңай пайшет, сос объект. Приватизацияға не көрінежі. Приватизация бол бойды, білесі тілім олып қалыпты. Приватизация бол бойды. Моғыны, нар жағын іштерін бір сират тазалап, Иманбек. Бір сират ішінді формовка қылып тазалап ед. Тазалағандан кейін сразу тәтияқтан баштап, соның қылып ақыл, фундаментін қойып, газоблокмен ұрып тұрып, теп-тегіз қылып ұрып тұрып, мұна заборды алып саламыз, болды. Барлығы еме жаңыланады да ақыл, ақыл. Молдар бар жаңыланады да. О, как раз кенен болып қалды. Тәтияқтан бері кенен болып қалды. Жетекшілер. Біз мэрияның атынан қандай билет қылсақ болады сәтіке? Ежекен өзіні. Керектілік тақтап тұрып айтайын. Жоқ, личный ежекеге, допустим, бір грамотавы, либо давайте емеге ежекені президентский намдарға еметелі. Сұныштайлы. Тұрау, башқа ежекелерге стимул болсын. Мораторий бұл қойды? Я, Мораторий. Кейінгі жылға. Мэрияның атынан қандай еме бере аламыз? Самастарға. Я, мэрияның атынан қандай еме бере аламыз? Мэрияның атынан. Жеке өзіне? Жеке өзіне, садикке. Образцовый садикте береміз. Бұл бір. Жекенің өзіне үші. Мэрдің грамотасын берсек болады. Грамотасын береміз, намды әрекет қыласың. Намды әрекет қылған ада жекеге. Мақұл ба? Жекені, допустим, заслуженный Білім беру нұқтасы. Білім беру нұқтасы. Төш белгісі. Төш белгісі. Давайте ошо емеге намға жекені сұныштайды. Жарайды. Еме бойынша, мебелдер бойынша жадан берелі? Садик, Ава. До конца светос қойыз, мақұл ба? Так, мұны алауыз, мұны алдырғыла. Так, мұны ал до конца, тетеға чейін до конца аласыңар, мақұл ба? Мұны вообще старый екен, а? Мұны не екен? Я. Жүр вообще мусор ғой. Қандай саламасыз бе жеке? Қандайсыз? О, жыттанып келіп тұр ғой же? Саламасыз бе жеке? Қандайсыз? Саламасыз, қандайсыз? Қандай, жақсы бе же? Қандай саламасыз ба? Қандай туғаным жақсы ба? Ошо эле жашоо. Эч өзгөрүү жок. Келбеді сой компаниялар. Жоқ, алар бізді алдады да. Алдады, алдады. Так, бұл қайсы құрылыш? Бұлар афристер. Ошо бізді дағы тұты алдап. Бұлар афристер. Мынау здание, мына көче, а? Я, бүй екен бұл. Тет екен.
Bu жерде qancha kvartira var ama? Nerede? Yok, bu жерде. Төртеу. Mına 3 jetil. Ana siz de belgesiniz. Bulacak, aksakaldı, bulacak, ecelik bulacak. Qaysi oqsoqol? Bu oqsoqol, bu bola ekan. Men bir yaxshi Ha, bola ekan, bu oqsoqol emas. Ақсақал. Ha, buni oqsoqol desa, oqsoqolga o'xshash o'tadi. Ama yaxshi, sen oqsoqol deb bola ekan buni. Ana buna üstüdeki ece var ya Allah Aa. Allah bulacak. Ава, уктатқан, сақылдатқан. Жоқ, бұл 22 жылдан бері Россияда. Ошол үчүн үйлер қаралбай қанша жылдан бері. Өткөндө келдим жерден уруксат жок эле сууда. Так, ошондо түшүндүм эже. Сиз жителсиз. Кайсы квартира сиздики? Эшигиңиз каякта? Mına açtım. Ава, кирсек болобу? Ova giriniz. Жок, мындай эле баш эле багабыз. Neme? Бир комнат. Mınday ortasından bölü alganda uzundan Эки комнат экен. Так, Ana всё. su kirgizgenge, gaz kirgizgenge neme yok. Жок, сиз эмне кыласыз? Ава, бу жерде жашап. Бу жерде аварийный экен. Көчүрөбүз сизди. Сизди көчүрөбүз, ава. Кандай кыздар? Ой, красавица кыздарым. Кандай? Мен баш пагылы көрүп коем. Кандай келин, жаксыңарбы? Жашоо жакшы? Так, бул жерде бир комнат экен, а? Бир. Могул жерде бир комнат. Эки комнат экен. Всё, түшүндүм. Бул санузел экен. Так, түшүндүм. Келин. Мен бутум чечпей кирип алдым. Капа болбойсуң, а? Ава, мен чечме бутум кийишим кыйын. Так. Апа, сиздики кайсы? Абушка сиздикиби? Бул жерде канча комнат? Бир. Кирсем болор же? Так. Спальня экен, а? Мына ичинде Я. ушу бияк эки туалет бар мына. Эки комнат, 3 комнат экен, а бул? Биякта дагы бар. Балдарым дагы бар да. Так, могу бардак мынаке, кара полностью. Биякта эмаком үй курган була, эмаком. Мыналар мошенниктер. Эмаком. Элдерди алдап акчасын жеп качып жүрөт. Так, значит, туганым берип атасыз. Сиз бир хозяинсиз, а? Так, дагы бир хозяин. Кандай туруңуз? Ава, эже, туганым, иним. Сизди макул болсоңуздар көчүрүп алып чыгып кетейин. Мен бул жерде үй салбайм. Жай салбайм. Силерди көчүрүп, могул жерде территорияны таптаза кылып, полный антисанитария экен. Могул жерчи. Силерди көчүрүп алып чыгып кетейин. Бул жерде бузуп таттангай кылып, мына садикке кошуп берели. Макулсуздарбы? Ооба. Макулсуздарбы? Ошону афристерге берген, ушу садикке берейин. Ооба. Анткени арды куланайын деп турат. Ооба, кулайын деп турат. Кулайын деп турат. Бул афристерге бербеш керек эчтеме. Мону тосуп туруп, бүт таптаза кылып садикке кошуп берели. Анан нар жакта дагы бир 5 сотиктей жерди мошенниктер урдап алыптыр. Садиктин жерин. Анда калабыз. Анда калып туруп садикти кенен кылып канча деген бала табияланып атат. Тем более аябай образцовый садик экен. Тым эле чистоплотный садик экен да. Образцовый шаарда, Ош шаарында номер 1 садик окшойт да. Мындан дагы жакшы садик барбы? Жак ушул. Мындан жакшы садик болбосо керек. Жакшылардын бири. Так, сиздики аксакал бир комнат экен. Бир комнат экен. Сиздики 1,5 комнат экен. Сиздики 3 комнат экен эже. 3 комнат экен. Бизге башка жагы келген жетилдер күнүгө биз менен Ооба. тыртык бербейт. Ооба. Бизге детский площадка кылабыз деп жерде заборго өткөндөн кийин баарын алып. Урматтуу жетекчилер, бүгүнкү рейд үзүшү менен аяктады. Коюлган тапшырмаларды тарптан аткарды. Макулбу? Все, по местам работы. Жаныбек, ата бир фото бербейсиңби балдарыма? Амин. Amin. Kuday götürüyoruz bilekti, tileğimiz tilekti. Ne tilecek tileğimizge yeterli. Kendi geltirip gelip kontrolün bir kana kuday. Amin. Vardır işlerimiz ilgilik bir olsun. Elimiz tinç olsun, aman olsun. Oyluğun maksatları kudayga
Жаққан тілектеріңіз барды. Amin. Amin. Allahu Ekber.